Pre svega bih se zahvalio Filmskom centru Srbije i Kulturnom centru Laza Kostić Sombor koji su omogućili da svečano otvorimo bioskop ovde u ovoj prelepoj sali koja je završena 2020. godine. Ono što je svima poznato da je Sombor grad kulture i ovo je samo bio logičan sled događaja da bioskop bude upravo u ovoj sali kulturnog centra. Svakako da će puno značiti svim stanovnicima Sombora, s obzirom da svi mi najviše volimo da pogledamo dobar film na platnu, jer to je poseban ugođaj i nadam se da će ova sala u budućnosti biti puna, a Kulturnom centru želim puno uspeha u daljem radu. Iskreno se nadam da će gledaoci, odnosno publika, voleti našu veliku salu, voleti naš bioskop, da će rado dolaziti ovamo da zajedno sa nama gledaju dobre filmove.